Juli tutwal man tammi bay TV makili wuloga nge dichu mapat ni waki in northern Uganda kidong wilobo dichu kori ket jimna tika wat keda mera wachi wuni watiki lok pero matit motime man idogolo loga nge matika biyon kama leng ena yeni dano maromo abichiel lutiano kwan tiana reda kena ma abichiel tiana kwan primary maromo abichiel motoka makilwani corona ka wununge corona otio goyo gi matek tutwal i yo man me dogolo ma beru kelu chan matit tutwal i man makilwani i dogolo lo ange mati ena yeni dano abichiel ene mamotaka goyo gini report mati kama leng ena yeni lutiano kwana de ota at the spot i chawa ene kikume mati michwe chwin tutwal pero tiano kwan dwe mapario ene dwe mapara chelo chaka marach tutwal lutua penta tima duong tutwal in northern Uganda kore ken mano waneno kere jimune tima rach kidong welo lutieno ma kiwaja ni gutano welo lutieno kwan mana go aigan kwan bena mataka na tika ngwech mere yo ki spin madwi tutwal chiu losing control lugo lutieno kwan mando kitika wara teng yo mono report matie kama leng matika wachana jimi dichu matika time dwe ma pa we chel eno chaka marach tutwal pendan motoke neno bena dakta chel madit bena ta wood pa lukuya bena tie mota ma jimune menti marach tutwal area me northern Uganda ma mier wa po wiwu na waket loka bet kama leng mier wa neno ni jima tika tema ni pa jima budget tutwal dap kira jima tika tema kere ange dwe mapario mi o dwe mapar cheli kenyu jima ne ber marach satano tika tiuti chemogo ma petie me yom chun tutwal jita tika bier maduong report ma tika nongone era ene abiro bero tie isen ma wea oluto jima ma no dar mero tema ne kum driver kamo kene peno bedo mir pa driver ato ke waine ki rescuing driver well pengar mobe nero nyo ki yelo gi abiro kwanyo gi chwalo gi man makilwane dogolo town council police station ma loko Kennedy katum ki kuno lo tiano kwan ene kono nyingi pe kate ke gi furi pe ano report to 12 but monolog matie ana lo tiano kwan de kuta the spot kida de ko kene klar ke gi idogolo hospital ma oro to wakanan kin machalo no ke romo konyo gi kere ki kuma wano ene lok ma wano ti marache twal in my beru tie ngeni dwe ma pare ti ka chaka en mira yupe me beru ki kero me katula chuch be na mache legi ama pia gi mo kanoti me ulutu la chujo kunyi ki jime dichu mano ini twaro timane bene kor ki kore ke neno sin eni ken mati kere ni pau beru sin maber twal lutua kache ken machalo ino dano mano i ngele chuch ulutu mire nene tiji mukene tie mano ka ini timo no pe ber twal area mamegi yenu mire neni ki kero le chuch na machel na ka chibu le chuch ber na machel wak no luto kache jim mukene time bena i puoni no yenge ni lo bae gwori angeni chama kene bena i romo lega i romo timo jim mukene ato jupa le chuch wan ponge ato wangeni bena le chuch ana be gwako wake kom jim di chu dwa ma pare ko bieno ko man jim ne rach miro ke le chuch ubed anyim ikom kuwa mono report matie ma let twal moteme idogolo ma luto watamani wale wakaru lutena ene dichu ilega waklo ba kongi wakolo to atibugu ywe kaber makuch ken machalo polkar awajo kere wakno ji mawano timani oluto ukony bene jo dichu mano gitie man makilwoni idogolo lutua kwa waneno kong video ene ken machala wano no time kere otime marach twal lutua kiroti nana kere ni peti maber twal jimene rach full ato waker ching le chwech en ken machalo jimene time kere time rach full otime marach mo makonyi bene pe damo pong gitiki chwech gitiki jimo pol bene so mono beru gen marach twal motime man makilwoni idogolo eniero matiene mono report matamani oroto anyutu wakuno nen onge ken machalo no jimene tikere kore so ber marach twal mono report mabe wangeni jima kere time dak pegen ma chakatien miro dong maker me la chuja yo betie kumkwa wa now report maken ma wano era yeni bene jimmy mateka time ikinlu we in northern Uganda
ene na ko biro lok mo ma olo to wa ne kate kere ben olo to luwe ma do ma gilunga ni legendary luwe itika tele ma raj tutwal man report ene tika bieno ni mero na kong ke luong ruat da tiet ruat achana ke koma yo bieno kongi ke kom tele ma luwe do yabo ene awaneno BSG Labon tika tele ki Janet Priska mono lok ma tiet mupong dak matika kelo ji ma pat dichu ikien dano me Northern Uganda kirwange ke music la tiet bagilone Rude Boy tika bieno man e Uganda wa tika kelo tele ma pat ikien kan wa luwe ma tiano en mi Northern Uganda tika tele ngamu be stage ki Rude Boy gi nganga gi waneno lok tika kade ma duong tutwali kien dano ma watika neno ni la diet magilone ma loy luwe tika wajane umiyero tela eni kigiko kidong bena kinani ki ribu wat ikien BSG Labon kachiel gen ki Janet Priska kenen Janet Priska mako video ne momo katekere si ulogo ni jo magilunge ni legendary mana yangiti legendary ato peki kare ki we manyen mapetika konyo ngarama ikan ini gak mere ni legendary ato no we ini machana bedo lingo peka ko dong jimu ken matika time dong beno pe so ato pera wa ini mir ki kednyi kone bod ki kednyi ki money but antika wajane ci BSG Labon bero bao ogam loke ma wajane Janet Priska ne jaw yere ma gen ma pe bere twal so lok mo ken ma tege teme gen lo we lobo ni mero bena lega ken ma chara wajo ken wanu mir wa kero chunwa lo tua teni ne dong dar pa chamo stage ke kan ya lo tua yo ma pol ma ina tali yen la we ramo nongo kere chene wong YouTube tie en nong kere ni posting jimeni YouTube dar be kay no dan ma duongi rom neno ne gin mo ken mai twati mene ene selling wini Spotify gi iTunes gi ka ini no kare no wir chilling man manaka chulo dwe kon $49 ki ken mwaka chelo lo ne in la we rom no ne moro rom ki chilling ali mia chel kono ya mia chel PR bich ka ini kero chino ni mabe ma yibu we mabe chwalo gi wen en channel kira ene tiyo ki district nye tiyo ki tion ko mono jo ma iromo nongo chiene be pepa be bol loki cher sage be peker wa chunyi yo lo pen chiene ma ibino ki streaming ene be romo konyi so pelo wedo ngu ne jim ma itwa timne ne stage kan yo ma pol ma itwa nongo ki chiene tie ma duong marata mono gin ma mer ne watch mere kong wiye ki tele ma tiene ikien dano so mono lok ma tie akati me ki dong ma kene ma nyen ne ma tika kate wi lobo ene lok ma election mi USA ka chelki watika neno Donald Trump kachiel ki man makiluoni Kamala Harris tie ma gutung matek tutwal lwenche kabino matek fuli kiengi election kono tien ni bene mabiti meo koar ki koare wabineno ngamo biloyo eto loche ene weng tika kilo pako mapoli kien Uganda wangeni wate kien USA kachiel ki Uganda tima rach tutwal matika kilo tele bene mapoli kien dano mawatika neno jimo ken matika time bene kien ambassador me Uganda me USA kachiel ki Uganda tie ma kakelo koyo wateka nane election ni ngamo biloy ka ngat mo loy ne mono be kelo jima tika kelo koyo ben wangeni anti corruption tie ka lweny ma dir twal USA tika kelo jima pat jo mo ken tika wayne lweny ma beru tie ana yene laws ma USA gwak be kelo ne ka che gwak Donald Trump yo lo nyo Kamala Harris yo lo ana ye lok man me homosexuality wanu ngeyo ni lok en lok ma tek twal ngen muk lo kuini mono be Gio gini mi wako peti Uganda ke jiko nyo dong gen mo ken mateka teme so ngan mo biloy ni wano benero ne kore ka loyo chiwa kelu be report dichu itami be TV wakangi itami ikom chimi dichu makate ke ene matin ni penge pe be to albat awai ne akati akelu lo nge matie kore dichu wek no in betie wa be mete dongi kelu lo nge ma pat dichu kore chawa ki chawa iman makilone tami be wek wangi tami bena ikom lok dichu mana wakati kere iman channel man wek kar ki ka no in ne tika chel kwedwa daga minyoto wa ngo ki kome wa bino kar be mimiyo in nong kar mi go chimbe na chamo kene wek nong wek nong tami ikom gen mana wakelo lo nywaga ka wa bete mo jimo kene makilone live stream in be beru tie atera mi donyo i stream ma megwan
bene ke come were kili ki tammi kache ina tiki data mere miyo mere tammi kid lock topic mo ke ken mawano kelo ida ngo bi mete ke kelo video manyen wadi ke kelo yop ma pat dichu channel man dong ma be yope da pe wo be ber ke kelo ke chele jwi no wadi kelo jimmu jima bejo man bi konyo wadi trial ai man makilwane Tammy Bay TV wara nge kameti ye wak manang i-subscribe nga che food pe subscribing channel wa komete wona nyim for the trial wa komete wona nyim wanen ni mala chen subscribe to the channel if you have not subscribed yet. One love, chill.